I Ceca Ražnjatović je bila kod nas u kafanu. Bravo. A poslije sjeti me da ti pričam za Gorana Bregovića nešto, posle ovog. Goran Bregović, Zoran Bašanović, Zdravko Čolić. Kod vas u Balkanu? Balkan. Mi smo imali jedan sto samo za estradu. Za 20 godine kod Saši, 19 godina sam bio pijan. I uzeli one flaše pa gađaju bajbanu. Kad ga uvadio Mačazoki, Zikezoki, kad ga udario, brate, deci mi moje, pao je dole. Posle su došli Balkanci, Čortan, Gorila, Dejan Kostić, Mija Vampir i Milan Prljavi. Specijalno. Znaš kako Niklovani nešto, ne znam ja to sad te pištolje, te vrste, brate, ja to ne... A u kasu nam je stojao Hekler i Thompson. To smo imali uvijek. Najjači ceh u životu, u mom životu, pardon, ja se izvinjam, što sam ja služio, Žeran Danovski, 18.500 maraka. To su bile marke. Sidi, bre, to je to. Drugi ceh mi je platio Koča. To ti je Vlada Tref. Sve kockarnici što je držao. Znam i carinu, cigare, sve Vlada Tref, brate, to je najjače. Tito, bre. A kao posle Arkana je Vlada Tref bio. Tako je.